Sura 45. Al-Džathije. Oni koji kleče. Meka, 37 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Na nebesima i na zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. I stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. I smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju nakon mrtvila njezina oživi i promjena vjetrova, dokazi su za ljude koji imaju pameti. Tilka ajatu Allahi natluha alejka bil haqq, fabi aji hadithin ba'da Allahi wa ajatihi yu'minun. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove, oni vjerovati. Vajlun li kulli affakin athim. Teško svakom lašcu, velikom griješniku. Jasma'u ajati Allahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam jasma'ha fabashshirhu bi'azabin alim. On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije. Njemu patnju neizdrživu navijesti. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. A kad sazna za neke naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka. Min waraihim jahannam ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Pred njima je džehennem i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili. Njih čeka muka golema. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Ovaj Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze gospodara svoga čeka patnja nesnosna. Allahu allazi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom njegovom po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati njegove i da biste bili zahvalni. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na zemlji. Sve je od njega. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će on nagraditi ljude za ono što su radili. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Onaj koji čini dobro, sebi ga čini, a onaj ko radi zlo, radi protiv sebe, a na kraju ćete se gospodaru svome vratiti. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sinovima Israilovim smo knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili i iznad svih naroda ih uzdigli. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. I jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti.
Gospodar tvoj će im na sudnjem danu sigurno presuditi o onome oko čega su se razišli. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim. Zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Innahum lan yugnu anka min Allahi šaj'a. Wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti. Nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji ga se boje i grijeha klone. Hāzā basā'iru linnāsi wa hudan wa rahmatun liqawmin yuqinun. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. Am hasiba allazina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu wa 'amilus الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio. Nikome neće biti učinjeno nažao. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Reci ti meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio. Ko će mu, ako neće Allah na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite? وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo. Jedino nas vrijeme uništi, govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju. Oni samo nagađaju. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. A kad im se ajeti naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju. Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Reci, Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na sudnjem danu sabrati. U to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, a na dan kada nastupi čas oživljenja, oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleče. Svaki narod bit će prozvan prema svojoj knjizi. Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ova knjiga naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u džennet svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. A onima koji nisu vjerovali, zar vam ajeti moji nisu kazivani? Ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u čas oživljenja nema nimalo sumnje. Vi ste govorili, mi ne znamo šta je čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. I ukazat će im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo, od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Njemu ponosi dika na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.